Voini March ni somni panga kumsang ni somni pali thotran ni ani a karthar dum tak mai kan chuang kai le ta in zawai in chi bai le vekule Hnukkir turin ngen Environment and Social Justice CESJ chuan Mizorama solar power din hungun taka anzir chia nuin Power and Electricity Department ho to ten Mizoram khoshang shanga VC tinena anram chunga solar plant muntor dil na lekha ni som pakwa thlani kumsang ni somni palia anti chwa to chu arang lama Hnukkir turin angen Hnukkir tura angen chante pakhatna public private partnership PPP mode a solar power siam chu a PPA power purchase agreement sign bel hi tundin huna power kanin todel na kalkunga poimo berni lovin kan shia PPP mota power kan siam chuan le siam tum na mun sang sang van kal tung vel ke fang not van lai phai Thanzol tele malak na tura agreement omsa te enfel masakan du'a solar power te hi chhunna ma chom han theini wangin zanlama phai power kan lak angai ring thawa solar power plant siam bel hian omzia nei tam to lo ni na lang pani na public private partnership PPP mota electric siam chu a sarkarin aleilet le tura inrem na siamang chi hi amana sanga an power siam chu atangin unit khata chengli chenga in kanleya chu ai chuan India Power Market Indian Energy Exchange Limited EXA aman ngaimo atlom zoka kan lei hian kanram environment na satakin kanhum ngalani pathumna thingtlang VC tinena ramdila solar energy siam chua bel hi sarkar ta state on ani chuan thatakani a henga tanga power siam chua hi unit khacheng ni vela le angkan ni theya chuti ni lawa PPP mota solar siam chua ani hian a leilet na sarkar in sian vyau thawanga ya ram leilung na sataka ti chiat ba ka lo le huana nei tlak nei theilawa siam nen ain hen lo ani parina PPP mota PPS sign na chuan vai company lian le mizo tu te mo anin thurwala kanram leilunga electric an siam chwa kha sarkara an thale thina mimal ho sakna siam sakna chawani Mizoram hian PPP mota solar electric asiam bilwak chuan an power siam chwa sarkarin leilet le nge angai thosi a state dang power zanlama engtur kan ma mo na sanga PPA sign sa kan le nge ngai kan nei sa nual boknen PPA hi legally enforceable contract ani Mizoram hian solar power leina kan phurzo lo leiba kanin del tirzel don ti nani power and electricity lama fiscal deficit budget in dei dauna thlen theidon bokani pangana thingtlang khwa sarkar project engemo masona turbun ani donin thingtlang miten an khwale ache vela sarkar mhalak na tur chu an khotan ham thatna taktak thlen tura ngain lom takin an pom thina kumni thumnuwa an beise anga thilom le silo wangin diminishing marginal utility anlung oilawa abikin thalai lamin ram leilung le thingle mau tuina lutziate ancha to wangin anlung oilo zwal thinani parukna thingtang khwa solar plant emo thil dangpo sarkarin mason na angalang ruwa manna ani don chuan chinchang shilozok ani wangin angong theite ziak ngein legal awareness verbal sarkar lamin anshil shenge nge turani a khotwa le sarkar department company tinena inrem siamna ziaka da lo tongka a anham thatna verbal agreement tur tiam lo turani khotang shwai to te village council waimele adangte point sarkar malakna anshat pui turani a chumalakna investment chuan khotlang tan ham thatna profitable rate of return ani MT ngun takin anchik turani minol puite ta na lokna thlen thenge ani don lo chuan an hnol ngam turani pasari na inremna solar plant damhun chung le athi huna solar plates seng hoidan tur zong zia kada vek turani tin solarin a power electric a generate ti hi electrical grid kanti electrical kwalna transformer transmission line distribution line le adangte a hian kal kwal masa a direct in second khat po solar plant omna khwate hian an pot theilo ni ti po shilshat nge turani ai non venga sarkar quarter ahim tok to lo wangin building cha masak to ruwa man fel ai non veng government complex aizola sarkar building quarter te chu mishing chena tan ahim tok to lo washia tani wangin cha tura ruwa manani a building cha masak tur po ruwa man fel ani to Mizoram Sarkara General Administration Department GAD initiative na achua tarlan ani danin quarter cha masak tur te hi
L1 oblique 7 AD L1 oblique 8 AD L1 9 AD L1 13 AD L1 18 AD te anni heng quarter lo mek te chu order chua march ni som pakhat kumsang ni somni pali atanga thakhat chunga an chua sana tiruak vek tura shatir ani a huntiam ral nuwa chuana shanpa a in shatir ngai to lovin sarkarin a thiat zui to ang juni somni pani kumsang ni somni pathum khan GAD chuan ainon wenga sarkar quarter type 1 type 2 type 3 le type 4 lo tu chung ko za chuang te chu ni somruk chunge ya an chen na chwa san turin a lo shatir to a juni som pariat kumsang ni somni pathuma council of minister to khom chuan building quarter te chu chhiat rup na thleng thei pumpel nan building te ti ruwa ngal ni se ti in thutlok na lo siam to bok hemi nu hian quarter lo atur sarkar in chwa san tura ti te chu December ni somthum pakhat kumsang ni somni pathum thleng po sei sakin quarter lo tu te chu an him na turin hun tiam nga khirlovin arang theng bera chwa san tura shatir ani a sarkar in hun tiam a po sei saka hian building panga huam lo om thunga chung te chu chhiama sak tura ruwa man ani a adang po ata tola chhia turani tona hian ainon wenga sarkar quarter lo hi chung ko za somriat bor anum me kani Mizorama lei nuai tui MCM 200 vela om ruaman na fel om lawalak so a hlau om Mizoram hian lei nuai tui anga thokhatlea Central Groundwater Board le Mizoram PHE Department chudanin lei nuai tui groundwater hi million cubic meter zan hi vel omangai ni a heti la hian ruaman na mumal om lawa lei nuai tui hilak chuani chuan a hlom theiti mithiam te chuan an soi Engineer F. Lian Tuanga Secretary State Groundwater Authority in Zalena Shildanin tunaya mi malle polchen khatin andu na munmuna phalna pola masalem lavin tuina anverti asoya heng lei noya tui omte hi uluk taka lak chua omjenei taka man apoi moti soin lei noi tui lak chwale mandan chungchanga PH in dana duang meka chuchumi puiten ngak ram se du ti asoi engineer Arlal Ruatkema hydro geologist point adu na munmuna tui ver ringot chu ahim lauti asoya lei noya tui omte hi kanthal kang ani chuan kan tui khurle luite hi akang chat theya hei mai ba ka tui hi kanthal kang ani chuan lei chele min a om thei boka dan noya omjenei ta kalak chu apoi moni ati Mizoram chuan phairam te angin luiliana nei lawa tui khurle luite tui chu kanin ngan om chunani ti asoi bok pechi thoktu te soidanin Mizoram lei noya tui om dan chu kumsomni kalta vela changkhan kumtin ante to ti soin mun niam deuh lai zol nuam then zol le mun ruam lai dewa chuan atama heti lai yan tlang sang dewa po a om thoni inan soi Mizoram le hnuaya tui om te chu kumsom nga somru kalta vela changa inkhol to anni ti soin a inkhol muang le ni inan soi boka heng tui inkhol te hi chen khaten andu na mun muna le verin anpam chuaka hral sumatan te anmang nia soin ro tui hi alu bello ni chuan tui om sa hi azo duak theini inan soi bok lei nuai tui chu ain khol muang ti soin thingle mau ti chereu zel wangte ram a oi bok sia wangte le lei chunga ro tui hi bluetooth tur an tlem tel tela hi wang hian lei chunga ro tui lut po atlem tel tel ni nan soya ro tui chu poimo le ti soin lei chunga tui om hi ro tui na pol lo chuan mineral atam china wangin mishing tan po a hlom theini in an soibok meizu tamna ber Mizoram India Today in Azerbaijana changa alandanin Mizoram chu India ram state zinga mi pui cheng za ta changa chuta meizu tam ber kanni India Today hian march ni som pathum kumsang ni somni pali khan no smoking day den chenin India ram state shang meizu te din munzir chiana ati chuaka chuta chuan Mizoram chu sang berin mishing cheng zinga za somriat pani point panga in mei kanzu angani meizia zutlem na ber state chu Tamil Nadu ni in za a som pali point parukin mei anzu meizia zutamna state pangazinga marchak state pali anlanga Mizoram baka Meghalaya za a somsari panga point pani ni in Arunachal Pradesh za a somsari point paruk le Tripura za a somsari pali point pasari ten ni a meizia zu tamna state pangazinga marchak state ni lauchu Jammu and Kashmir ni in za a somsari point pathum anni India rama meizia zumi te punna re thi ni kum sang ni somni pathum khan za a pali point panga ani a India hi khovela zia zutam na ber ram pani na kanni bongko na motor chilhlum tunge ni ti shatani ta ni somni pathum thlathum kumsang ni somni pali zan them lima bongkon traffic junction bula
motor chil boral ta chu zuang tui wai me tin hen atanga traffic police ten thuan don danin a unau pa ke zin thang moya zuang tui chuan run hre chiangin Myanmar atanga ral tlan a unau pa pu thang moya zuang tui veng te bula cheng me kani ti hriat chian ani ta e mithiming khampat lal hriat lian kumsom thum pathum son of kap khoma khampat Myanmar present address zuang tui aizol MP Rajya Sabha ke vanlal vena sulnu chen khatte pakhatna kumli MP Rajya Sabha ni chungin Mizoramin Rajya Sabha MP kan nei to zinga Parliament House a thu soi tamberani a voisom panga thu soi to pani na Rajya Sabha MP kan nei to zinga Parliament ta zo na zo tamberani a zo na hlom lian zia ka chanchi voisom ni pani le zo na ti sep voisom li pali a zo to pathumna Manipura zo na thak tribal tele meitei ti inkara buaina isua Home Minister Amit Shah thu soi diklawati wangin Chairman Phallo chungin huai sen takin Parliament ta voini asoi chuaka a microphone off sakani hialani trum khat pheicho Manipur zo na thlak unau te thlawang hawin MP zongjong thutna ma kalin staff ho omna tangin speaker azuk au khum ani palina Myanmar Burma atanga zo na thlak ral tlan ti chu Central Sarkarin Hnukkir tura Mizoram Sarkar aron shiatir lain puke vanal vena chuan an thlawang hawin Parliament da voini thusoin ading chuak pangana Forest Act 2022 bill soi hona a ruling le opposition hawin an thlop runvik lain Mizoram tana himlonia ashiat wangin Parliament House a chwa san parukna Uniform Civil Code UCC bill chu Parliament ta putlu lani lawma se bill putlu antum ye tumlo ti ziakin zona siama ministerin ngai to me kani tia achan wangin Union Home Ministry a UCC chu tilo turangen na memorandum ziakin a thlen pasari na Myanmar border fencing dodal na te ramri a zalen taka kaning kalpo na free movement regime ti top dodal na Home Minister Amit Shah na athen bok pariatna okas kumsang ni somni pakhata vaireng tea Assam Police le Mizoram Police ain ka thum khan Parliament wala media te machonin wai sen takin Mizoram thlawang a hawa Assam Sarkar chuan criminal case an siam saka Assam Police Officer panga ti chu puke vanlal venaman turin Delhi a antir hialani pakwana kumsang ni somni pakhat kumtir lam khan Assam Simla Valley Assam Ram Indigenous Hawin Cultural Meet an nei chumin khwaliana an soma Assam Police ten ram ria zingdar hriat le achan ve tangin an lodanga ma se kirdo lo wangin chonudar khatle achan ve an chua chuti khopa se hel chu MNF Lok Sabha MP candidate puke vanlal vena chanchin then khat chu ni e Arsipuak ke tura supernova thlir du tan mu theina chance don source khochin thlir to kanle atanga eng kumsang thumlai la arsi upatak sen vul to mai pakhat le abul loka arsi thi pakhat warde vo to white dwarf in Helton binary system an oma Kiki ton lai scientist mitla toni engwanga chung arsi chuan an mitla nge ani chule ele engdang ni lovin mishing dam chung kuma kan mu khat dam chung a voi khat vel chok mu theini thin arsi puake supernova antia arsi warzo khi achang don nai to a apuake huna chuan eng he dona khovela cheng shing fa zaleng zong te hian telescope ngai lovin mitlongin kan mu thei don ani ti corona borealis anti he arsi war hi kumsom sari panga tanga somria dana apua ke china kumin kumsang ni somni pali march tanga September thla inkara hian voi khat apua ke le donani ni kum march thla tang khan a eng hi adu dim tran viau to a hetia a eng adim hian apua ke don nai ani thin chuwangin American scientist ten chiar kop thiam na manga an chut na le a eng anep sot na te tanga rin na an nei hi a thleng dikani chuan nang le ke chumi wan nei kan damlaya supernova arsipua ke mu pachin kan lo ni ve mai donani apua ke tani le a thler dan turte kan leng ko mu le donia pathian zara kan dam zel e mangchu khovel mun sang sanga tum kauni mandan Christian teni poimo tum kauni Palm Sunday hi kumtin ursun takin manani china khovel ram sang sanga mandani ro ainang lo mandan chi sang sang zinga alar zwal tlem han soite ang Russia rama Christian te chuan henia hian lali swaro puitaka Jerusalem alal anga alu sharing nan sabing tungnen kong anzo china henga hian ko shan puithiam ho Patriarch Archbishop tele midang dangte
sabeng tungchunga an chuanga koshan mi tinen kong an zo thina hi donki wak an ti a he donki wak hi kumsang khat zanga somnga priat atang to ni thina ni a kumsang khat zaruk somkwa pathum thleng kalpui ni nuwa ti to pani a kumsang ni chotang khan chin zuile anita ni Belgium a chuan an khopui pakhat hoiga gardena ropui takin Palm Sunday hi man ani china zirtir som pani lema changten iswalim chu khopui chung mun sang sang an fan puya no pangten zuin no pangte hian in sang sang an lu chua tum kau na an kente chu poisa thlirin an thleng tir thin England chuan ma sanga tangin milim siam chop Jack Oland anti chu an hal china he milim hi ponchia le thingtang rotea siam chop ni in Palm Sunday ma a nilai nia an hala awap chu tum kau ni thleng an da thachina he hilal iswa phatsan to juda is kari o talaka phubalak nan anti china ni the levant anti hi ram sang sang Israel Jordan Lebanon Palestine le Syria ti soina ni a hengrama ti hian tum kau ni hi an ngai pui mo hlia in khom tamber trum ani chin Orthodox Catholic le Anglican ti chuan chung koni poi mo taka mangin no pangte chuan olive le tum kau na ti kengin biakina an kal china tum kau na atanga siam cross te an kenga mai chama an tar chin bok Philippines hi Christian Ram Roman Catholic tamna ni wangin tum kau ni te Good Friday le Easter Sunday lak ursun na ber ram pakhat ani ome Philippines a chuani swa sabeng tungchunga achuang lai lim humenta chu biakin panin kong anzo pui china mi puiten tum kau nen an zui chin me chenau pangte chuan pangpara cheimoi thomno hain hosana filio David ti la ansa a kong anzo na tora hian nu palamten puan an lo pha thina ni kong zo na a tum kau an ken hi puithiamin mal asoma chumin hu chuan an ina an hon chewa kong kabyang le luchunga ten tara hi mani ina lali swa kan lo lo mani ti entirnan anti china ni India rama Catholic koshan te chuan chin dan an neya Palm Sunday ya puithiamin tum kau mal somna nei nuwa koshan mi te na asem china tum kau manga cross yam chu mai chama anda bok chin India chimlama koshan lian tak tak te chuan India chimlama koshan lian tak tak te chuan mai cham che vel chu pangpara chein hosana lalpa minga lal local chu choi moinom ro se tia an soirwa lain mai cham che vela pangpar noi an the dar chiam china Orthodox le Siro Malabar koshan te chuan puithiamin mal asom tum kau kengin kong an zo ve chin Mizorama po ursun takin tum kau ni hi man china ni a chutlat thei bera Shiata chuan Mizorama tum kau ni man na masaber chu March ni somni panga kumsang ka zakwa som thum pali tum kau ni khani a hemi chuma hian zo sa missionary Pizai Hovin Mission Veng Koshan Sunday School Primary Zirlai ten tum kau kengin Sunday School Paul dang Zirlai te an to koala pathian fakna hlati sarwalin an hlim hle ni kumsang ka zakwa som thum pariata zo sa missionary El Mendas Pumena Hovin April ni som kumsang ka zakwa som thum pariata tum kau ni chu ursun takaman anita a chuma Sunday School baka Mission Veng Koshan le Kulikon Koshan Sunday School no pangte chuan tum kau kengin kong anzo a anin tok khom ta china ni kong anzo pa hian zai ho na mai ba ka marka bung som pakhat chang kwale chang som thu soin an awrwal chin bokani heta chang hian tum kau ni hi man anita zela Koshan sang sang in tum kau ni to ka kong anzo anbua sai china no pangtele nule paten tum kau kengin kong anzo a pathian fakna la sang sang sa in ho sanati in an awrwal ta china ni Miza somthum pathum thi na wangin Russia an Rome President Vladimir Putin an Miza somthum pathum zet thi na le Miza somnga chuang hliamna Moscow bula concert hola Islamic State ten automatic weapons manga anbe na wangin sunna nia apuanga Russia in anram hun poimwa anram flek ngul chan ve in anzarani Islamic State ten Friday attack hi antiani thon puanga America in hetiang chia the na rap thlak tak hi athleng theiti an warning loka gunmen te hi Turkey lamatanga Russia kallut an ni ome he chia na rap thlak tak thlenga wang hian Russia in West le Ukraine te pu ahan tum deuh thut mana mase Ukraine in pu an ni nan phana salhea Putin an international terrorism ti ani ibti ba ka soilo FSB ten gunmen tam tak an man bok Myanmar chanchin tharlor khomin chunzom le ngalang United Nations Myanmar Permanent Representative Ambassador
u cho mu tun chuan international community te chu ramri kal tlanga sum ti chingpen abik takin military junta hnuaia pol te ti thintelin dan lova sumlut khapturin ngen deputy minister of human rights NUG chuan Rakhine state pumpuya Rohingya thalai zatam tak chu sipai junta in tharum manga alak lu thua soya chuwangin anjinga then kha chuan chutatang chuan tlan chwa tomin kong sang sangin an be ni ati March ni somni pakhat tlaidar thum khan Sagain region le Makui region atanga Ministry of Home Affairs le Immigration NUG le District People Administration te inbiak na an nei Yangon PDF Special Force Tarlandanin junta Yangon region military headquarters beina colonel pakhattelin junta army officer pathuma anliama deputy colonel pakhattelin midang somni anthibok tanin tari regiona botpin township a chuan PDF tin zom khom chuan Bangalo village chimlama junta microwave tower camp chu anbeani thukan lang nei na Tarlandan chuan junta sipai pakhat athia camp chu anlatani Sagain regiona inma bin township marlama chuan junta sipai te chuan zirtop ni jingdar somatang khan he mun hi anbe chana chuwang chuan twal chumi te chu antlan bawangai tani Welletta chuan local strike committee chuan sipai dictatorship dodal na kong anzo inma bin township chu junta armed force te chuan an beina salhia khosom chuanga tanga twal chungmi sang tam taklan chia tangai ni inan soi Rakhine state ta Thandui township a chuan Darwa village cha chung ko za umna hruai tu u winsui junta sipai chia lote list lak khom na konga enroll chu ningani khan tha ani Makui regiona Yasachua chuan junta sipai te chuan mortar an kapa khopui chunga mi pathuman thia mi tam takin hliaman tuar bok Mintu township a chuan ramkang wangin Man village khwa zongzong deuh tho in zani velom na chu kang vekani twal chumi te soidanin junta convoy chin state a mindat lampan mai thei chu Makui regiona pakoku atangin achua kani Baguri jian chimlama chuan junta administrative store pakwale pilsochi member te chukar khatchungin ka hluman ni a anjinga mi paria chu hmuna anthi tanin tari regiona longlua chuan twal chung PDF te chuan junta sipai te chu anral thuamnen in peturin vokhana lekha an the darani san south om SSRY Eagle Force 1008 chuan nimin khan an sipai training batch ni chon zotani zirtopnia kareni combined force in Atarlandanin khopui paruk an thunun theito a Messi Demoso Watit Sato Mochile Mobite anni junta kem somruk panga anla to bok Mumak township kota Kachin Independence Army le antang rual pol ti chuan ningani khan Michina Bamorota junta unit pani chu bein anla a Inhnukkir junta sipai ti chuan air strike an nei le ani Mandalaya chuan sipai junta chuan local militia tia soi mi zani vel omna andina zirtopni khan ral thuaman peni passport atan chuan online appointment system hi angun Mandalay ni pido bagole pathena te man ani to a branch danga laina mi pui kal tangin kalpui ani to bok ni somni pani March kumsang ni somni palia tangin Ministry of Immigration and Population in EYD a chau passport pek chwa aniang junta hruai to senior general min online chuan tui ho sakna chu thil nung le agriculture te dam kho chwa na ta na thil poimo takani tho soya junta hruai to soidanin boruak le thil dang wangin kumsang ni somni palia tanga kumsang ni somni panga fiscal year ta na emergency budget ti punan tumani Myanmar a chuan tuyom dan enfia tu pol din ani a data bank atana tui chungchanga information lak khomna turna an thok to ani junta Yangon region investment committee chuan investment soma poma heian twal chungmi titan na sangni zaria somli pathum asiam donani junta minister of health soidanin kumsangni somni pathum chungkhan tuberculosis veimi noi khat sing ni chuang mu chwale en kolani a hlotlin na re chu za asumriat pariatani junta military service law nuaya mitam tak chu ramdang panin antlan chuak na salheni Delhi Excise policy thubwa hi engeni engwangin nge Delhi CM Kejriwal hi man ani Lok Sabha election puan fel ani to nuwa Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal chu Enforcement Directorate ED invoy tamtak Delhi Excise policy chungchang thubwaya kota inlan tura anti nuwa ainlan lozel wangin anman tangenge a Hemi chungchanga hian national media alu ane hlea
national newspaper sang sangin hemi chungchang an chui chian chu hetiang he ni excise policy case enforcement directorate ED te chuan Delhi chief minister Arvind Kejriwal karma sani nga ni zan ni somni pakhat thlathum kumsang ni somni palizan khan achen ne ina tangin Delhi liquor policy case wang hian an mana Aam Aadmi Party AAP shwai tulian he thubai kai noi wanga pathum an manna anita Delhi High Court chuan he thubai wanga man chwa leilok bel dil na hi anola Arvind Kejriwal hi enforcement directorate lamin anne na thuzo fia tura an ko voi kwangot ain lan lawani Arvind Kejriwal man ani Chief Minister nilai me khi thubai wanga man le tantir thei ani MT te Delhi Excise Policy thubai hi engtiang chiang nge ni ti te Arvind Kejriwal hi engtiang a thukin nge he thila hian ain nam noi vea pu ani ti te AAP shwai tu dang te po engtiang chia thukin nge he thubai a hian antel ani ti te kan chui chhozel don ani Delhi Excise Policy thubai chu enge ani le November kumsang ni somni pakhat khan Delhi Sarkar Arvind Kejriwal kai shwai chuan excise policy thar anduan chun manga he policy thar hian atum chu Delhi khopui chunga zushal dan phung ti mason le ti ton lai modernizing alcohol sales ani a hetiang he ani lai me khian he dan thar thatok lo na lai te wantang hrisel na angong theidan le sumle pai chungchang te wangin ennona siam that shet ani he excise policy hi kum khat po man ani main July kumsang ni somni pani khan Delhi Chief Secretary Naresh Kumar chuan he dan hi bo chiat ani thu Delhi Lieutenant Governor LG Vinay Kumar Saxena nena ziakin athlen tatlat maya he dan bo chiat na hi Central Bureau of Investigation CBI chui turin thuron asiam boka he report hian tarlan dan chuan Sarkar sumhlo na nge ni financial losses to the exchequer Sarkar sumhlo na nge ni ti thu asoya chu sumhlo za chu khorzanga somriat ayatlem loni thu tarlan ani enforcement directorate ED te chuan new excise policy a hian tumwang renga thil swal ti theina bangong umsa duanani a chu bangong chu zu siam tu tinen aman chungchang thunun tura tan rual theina oma heta hian AAP shwai tu chen khatte chuan du sakna fir tak andong nia pu ani AAP shwai tu te chuan zu manga sumdong lian andu sakna dong te hne na tangin anlok na tanga puan hnuai sum dong nia pu anni a chung puan hnuai sum andon theina tur chuan zuman ti niam thuwa te license fee ngai dam chungchang thu te COVID-19 shilen laya thil shal khailak wanga chanpuina relief pack ani dana te thil ani turang nilole filhel aom nge ya shiat ani enforcement directorate ED chuan sumhu theina konga rin tlak lo tura ruwa manna siam scam om nge in an pu'a he ruwa manna hian zu ahlom liana zwar to wholesale liquor business tenen ahlom lian thamlo private entities tenen inkara chia za asom pani choi torani a chu chia tanga za paruk chu puan hnuai sum atana pek theni Central Bureau of Investigation CBI chuan Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia le shwai tu dang pathum te chu anbitum ta chata CBI in thubuai FIR anzia luwa chuan Sisodia le midang som pali ming antar langa chungte chu excise policy thubuaya mo phurtua pu annita ni hengzinga hian AAP communication in charge Vijay Nair po atela ani hi September kumsang ni somni pani khan man ani komin March thla khan ED hian court ne na asoi chu excise policy scam wanga sumching pen hi khorzani somkwa pani aye tamani ti asiatir tonhnai mai khan Bharat Rashtra Samiti BRS Raito Miss K Kavitha po he thubai kai noya hian manani a ani hian AAP Raito poimo tenena khorza pe nia poni a he asum pe khi New Delhi excise policy tanga hlokna a mo tanga apek nia ngayani CM Kejriwal laka ED puna hi engeni enforcement directorate ED chuan New Delhi excise policy a hian ama Kejriwal po hi mimal taka innam noile mo phurzual te nena tangtlanga ED lam hian an poni October kumsang ni somni pathum le March kumsang ni somni pali inkara ED hian Kejriwal hi he thubai hian ama ngei an hena thil soifia torin an kawa Kejriwal hi voi khatma ain lan lawani hetiang ani wang hian Kejriwal hian man thei ring ani ti ain sia a Delhi High Court
nena he thubuai wanga manlo protection from arrest adila kothian adil na chu anolani CM Kejriwal an ama puna achana CM Kejriwal chuan ama Delhi excise policy chungchanga ED ten an puna chu engdang ni lovin politics thila in phiarukna political conspiracy wang liawani central sarkar BJP hian anlam changlo politician tamtak anzar buai hle ni ati senior advocate Abhishek Manu Singhvi chu kota hian Kejriwal IO in adinga Kejriwal ED in an kauna zoza hi achan na afia in achiang tok lo hlea Kejriwal fundamental rights abo chiani ati Kejriwal man ani hi fundamental rights to life and liberty abo chiat nani march ni somproknia in lantura an kauna kha ECI in Lok Sabha general election an puani nen ain ruala ED han ni kum sang ni somni pathuma tangin in lanturin an ko tran to a thani chung in thanzo fil thlengtal an ngak theilovem ni Singhvi chuan ati March ni somni paria thleng shen phal ani Delhi court trial court chuan ED in Kejriwal thu zot fia tura March ni somni paria thleng kol andil chu arem tia ED chuan Kejriwal hi Delhi excise scama mo phortu ber kingpin ani ati Supreme Court atangin Inhnukkir Arvind Kejriwal cho Delhi excise policy thubuai ED in anman chungchang thubuai Supreme Court ngai to atura athlen to chu zirtop ni somni pani thlathum kumsang ni somni pali khan Inhnukkir le a Supreme Court hian hemi ma hian he thubuai ngai to atu judge pathum omna bench allowdin to a Justice Sanjeev Khanna MM Sundres Bela M Trivedi te anni a Arvind Kejriwal hian he thubuai hi court niam zo ka tanga beichho atum ta zo kani New excise policy chuti topani New excise policy sumsiam theina ngai waisar tak cho Delhi Lieutenant Governorin he excise policy hi CBI nena chuitura apum mani che in Delhi sarkar chuan Hnukkirin manto lo turin anol tani engdane motlo chan chuan Delhi sarkar hian zu ala zor chunzom zel chuni a kumsang ni somni pani tanga kumsang ni somni pathum kumchung khan khor sang ruk Zariat somni pakhat Delhi sarkar hian zuchia excise duty le vat atangin sum amua April atanga September kumsang ni somni pathum kumchan vechungin khor sang thum zanga somriat pariat amuto a excise duty khor sang ni zali somnga pasari le vat cheng sang khatza somthum pakhat khor hi somni pasari point paru khor hlalna tanga mu chua ani Delhi khopuya hian December kumsang ni somni pathum din mun angin zushal chuana liquor store zaruk somriat pali a mek ani Mani Sisodia latang Mani Sisodia AAP shwai tole Delhi Deputy CM New Delhi excise policy thubuai wanga February ni somni pariat kumsang ni somni pathuma man thiamlo chantir chu ton thlengin lungina alatang ani hei ve thung hi tumkau ni alo thlenga rilruin Good Friday lam a hoi chomeka Delhi CM Arvind Kejriwal ming thatak chu Delhi excise policy thubuaya po hian pilata ma alali swading ang thothanga ngaya swalna laka filim le alaka thubuai le phiaruk na tur ngot zong ang hiala ngai tok anom mei thea ma se hetiang em hi zong ani kherlo ani ma na le source business standard life law economic times huna kolvom Țekin deng ni somni pathum thlathum kumsang ni somni pali zandar som pani le achan vevela ro sur le trek la khan sifa kho a h Thanzamate chen na in asam type chu Țekin adenga chekla hian thil ti chiat nei nol ma se thi le hliamanom lo cheklak la hian power supply omlawa connection wire meter box le banin kar chu akang ralvika meter box chung liang thingzai chu trek nom ha ni om takina khia hengba ka hian in bang tile panga chu ake cheveka dar thalang somni vela ke chebok taile dar thalang ke chiaba ka manzui tlak lawakhi engamozat omin inchung electric ruile ceiling thelret puante po trek la hian ati chena salhia sitting room ceiling puan chu chunglama alim chholoma chanchin buat sai ani lai hian current polu alani lo wangin inchunga electronics bungrua akhoi chia dan endik thei alani lo electric shrui ne na pozom lem lo tuipam khol faldeu taka anda atangin kangme chuak boka chelmi wat ani thung chek la thomi arin ema wangin benglama har satna tlem te ro inchunga chengte hian anla nei hloma
sumhun nai lamariak lal thasanga chu abenga kiuringa wangin nimin khan sai twal dam doina entirani a nimin ve khan check den wanga bang chiale thom that ngai te chu mi tom ngai ten athe angin an thom thale ngalani hey tlalowin adang chu him boxia petromax luiten altrin mi hi ta hian na tla ake ni alo hei tlakke lo bokan ju hei he ta kong si ta chua ta hei hei komot te po hei puju em report non perotia khai tlema ti ka sia ti hei ti lo hian mai ba ti lamo ni la ve mi ka lo sa de wat lang ka ma ti hei hei thian ho ten beng vara hei lo tlai var thak ma chung khat ter lo puya mi sing laman dar tel lo lava hei pathian ni jing sa mi sum hi pali mas he lam hi hei chauka hei lam hi chiari sok bok ni mo kan tui pam khol ai bok hei lai hei chauka chung and the posil polin ceiling ani hei khok vek mai ti chen he mi chauka chakla ma hianin pam khol tui pam khol hi khoi la nge om alamo so hei store store la ki lai tui pam khol oma mi tui pam khol hi aron al dai mai ni chu boka hei wer te po bung rem rum mai hei hei te maมันเราดักเราเจ้านี่แบบนี้โอ้บ้านรูมค่ะโอ้วันในทางโจกประเทศเวนนะตุ่มเกานี่ตักไหมอันเนี้ยที่แน่มาทิ้งเราไว้ให้ตุ่มเกานี่มาร์สสามสมนิปริประเทศนู้นแบบนี้รีพอร์ตล่างปุยนี่สิฟ้าวีซีพีปุ่มอาเบียกแต่อินพุทธันจามาอินแต่กินอะไรนะนุ่มมานี่